Mugama make equipe ya Crystal Palace yarushaga Manchester United. Yayirushaga mu kibuga kuguhererekanya. Ngiye kubisesengura mu ijambo rimwe. Manchester United yabonye amahirwe yakoresha Crystal Palace yayatera inyoni. Uko dusubiye nk'inyuma match yarya ni wowe twayikoranye ni maestro. Dusubiye nk'inyuma ho mu gice cya mbere Crystal Palace akoreka yatsinze ibitego bitatu. Igitego cya Edouard Nketiah n'izi saha turacyakibuka yaratanze kado maestro mu cuti wawe. Mujya muvuga ko ari defense ukomeye nzarinda mvaro ntarabyemera. Gahise Oderight Maris Delight mujya mu rating arukuntu rigana ajya avuga ngo iki rigana arukuntu ajya mu rating ngo ma defense ngo beza ngo bari kwisi ngo urebye nga ahantu yanyuze ngo niki Delight yanyereye ku gishishwa cy'umuneke baro bayizanye bari muri counter attack. Edouard Nketiah yirukanganye baro iminota nk'umwe wose ageze imbere aho kujya abona umunyezamu yamwuzuye kandi Yeremy Pino yarahagaze hirya gatoya aho kugira ngo atange baro arangije ayitera ayishota Senlamens cyane n'ubundi buryo bwinshi bw'ibitego ikipe ya Crystal Palace yagirata. Umva nko mu gice cya mbere yagerageje amashoti 9 atatu yaganaga mu izamu. Wabonaga yuko Senlamens niwe uri mutabara henshi bishoboka cyane. So kuri United wabonaga yuko igice cya mbere pe amahirwe yari make kuko babona igitego. Baza no kwisanga muri izo situation ubwo Crystal Palace yakomeza kugenda ibataka bakoze penalty. Lenioro Jean-Philippe Mateta itabatsinda igitego. Yari bitezwe ko ashobora gutsinda igitego k'amahirwe menshi muri iyi minsi kuri we gutsinda igitego kuri buri match bisa nkaho amaze kuzamuka cyane kuri uyu rutazamu Jean-Philippe Mateta. Ariko mu gice cya kabiri nicyo cy'ingenzi cyane kuri Manchester United. Ari ikintu nabonye Mbappe ikipe ya Crystal Palace ikimara kuvunikisha Ismaila Sarr. Ismaila Sarr yagize ikibazo cy'imvune ariko aza gusunika gukina birangira ariko yaje nk'iminota 15 ubona ko ari gusunikiriza asunikiriza kandi ari umwe mu bantu bari bamaze gukora maxio arenga 5 mu gice cya mbere ashyira danger United. Ismaila Sarr kumubura hakinjiramo Edouard Nketiah ufitemo Jean-Philippe Mateta. Crystal Palace yisitakaza iki kwa kundi kinisha abakinnyi babiri basa nkaho bakina nka nimero 10 ariko umwe ahengamiye uburyo ndahengamiye umoso. Pino na Ismaila Sarr, Jean-Philippe Mateta akaba bari hagati. Byahise bihinduka none byahindutse biba ngombwa ko Yeremy Pino asa nkuza gukina mu mugongo wa Nketiah na Jean-Philippe Mateta. Iyo system rero kuri Crystal Palace no kuri Oliver Glasner ntagisanzwe muri byo twasoboneye ku gatanu by'uburyo banimamo ibintu byabo. Ibyo ngibyo ntago byakundira ntago ari ibintu bisanzwe kuri equipe ya Crystal Palace. Aho byahise binama igitekerezo cy'uko ikipe nabonye n'umutoza mu kigo n'itangazamakuru yabivuzeho Oliver Glasner aravuga ngo business twakoze mu meshyi ntago ihagije, ubucuruzi twakoze bwo gushyiramo abakinnyi bashya ntago bahagije. Ariko nahise mbisunya kuri iki kintu umuwing aravunitse ushobora gukinira nimero 10 na wing nizo rora bafite zombi uyisukiramo umwataka typique. Bisobanuye ngo za menace Ismaila Sarr na Munozi bagira ku ruhande rw'iburyo na menace Tyrick Mitchell agira ku ruhande rw'ibumoso na Yeremy Pino. Niba uruhande rumwe rupfuye muri iriya system ibintu byose bihita bisa nko bihindutse ko mu buryo bwa structure iriya kipe ifite abakinnyi bane hagati mu kibuga Pino, Sarr, Watton na Kamada. Niba umwe avuyemo rero hakajyamo umwataka typique uguma imbere wari umuwinga umwe usa nk'uhengamiye kuri kurande rw'umoso akahita azamo hagati baraba bari kurwana no gusa nk'abafunga gusa kugira ngo batabanyuramo. Ariko shape y'uburyo ba pressingamo n'uburyo bakora karaka midfield box kabo hagati kaba gatakaje forme. Muri ubwo buryo Oliver Glasner mu gushaka ibisubizo wabonaga bitarimo bimukundira. No mukino hagati yatangiye kugenda agerageza gukora impinduka ashyiramo ba Williams akuramo Adam Watton ashyiramo ba Christian Tosunche akuramo Pino ba Jefferson Lerma Kamada ashyiramo Justin Livana akuramo Tyrick Mitchell. Ariko wabonaga yuko ibisubizo kuri Crystal Palace byinshi byanyeretse ko ari nayo mpamvu akenshi Palace yatsinze usanga umukinnyi ufite amanota menshi cyane ari umuntu witwa Ismaila Sarr. So kumubura igice cya kabiri cyose cya United byatumye rura ruhande rwa Lukshaw rura ruhande Mason Mount yakinagaho byatumye United na Diogo Daro
hari ahantu yahamenashe cyane. transfer za Crystal Palace zisimbura Eze niho ruko yagize yaje ku munota wa nyuma, ni ku munota wa nyuma ntabwo zigeze zibahira cyane. Christantus Uche by shape ari koringa nyine ibyo Eze yagakwiriye kubabaha, ariko uyu musore ni umusore umaze imyaka itarenze 3 abaye professional, ubwo ndivuga ko story negeze kuyikoraho. yakinaga mu byiciro bisanzwe muri Nigeria, akina mu bamateri, hanyuma ajya gukina mu byiciro bya kane muri Espagne, aca mu gakipe kitwa Ceuta kazamutse mu cyiciro cya kabiri no mwaka muri 2024 nibwo yagiyemo, ajya muri ekipe ya Getafe akina 36 atsinda ibitego 5. Ubu bamutije mu ikipe ya Crystal Palace. Numwe mu bakina avuga natekereza ko najya muri Premier League bizamukundira, ariko imyaka 22 utaragize academy ucamo bakwigisha umupira ari umuntu wakineye ku muhanda muri Nigeria iwaba aho bita za Oweri niho yavukiye. Oweri ni hera, Oweri ni muhereta mwaka byarana. Oweri is the capital city of Imo State, in the heart of Igboland. Ubwo ni Oweri ni muri Imo, imwe muri za leta 36 ndabona ni mu majyepfo werekeza ku nyanja ya Atlantika. Uyu musore yakinaga mu by'abatarabigize umwuga, hanyuma kwa kunda abantu bajya Burayi mu buryo butemewe, aba yisanze muri Espagne, atangira gukina mu byiciro bya kane, agera mu cyiciro cya gatatu Getafe iramubonye imuzamura mu cyiciro cya mbere. Ni umusore w'imyaka 22, ubona ko Premier League yaramugoye, nk'imipira 5 yakozeho ya mbere yose yayitakaje. Ubona ko ntago byaje ngo bite bimukundira cyane. Nago Karita Ismaila Sarr na Eddie Nketiah na Christantus Uche ntago byakunda. Mbona ahubwo iyi Crystal Palace ibisubizo yari kwiriye kujya kubishakira muri Premier League. Sizima mbona nko muri za Everton barimo abakinnyi batari gukoreshwa bakuriye ko bakina muri bari kurebera muri Premier League. Muri nk'iyi nkusimbuje nka Eberechi ukamusimbuza kano kanya Senegal kitwa Iliman Ndiaye muri Crystal Palace, ukabakinisha ari babiri wabukoze affaire nziza. Ariko aba bose baza cyangwa Nizere na kano kana gato yakari kuzamukira muri Crystal Palace, kamwe ka penalty yo kuri Community Shield kitwa Deveni, ndabona nako kagerageza uko biri. Ariko bano bose bazamo none utangiye kuzanamo Willy Use, abunda Demorton yabaye kikweta kirangiza match. Amaze iminsi ayirangiza ariko yamugoye, amaze iminsi akina pe ariko yamugoye. Ariko ikiriho nuko imibare yatwereka no mu gice cya kabiri badafite Ismaila Sarr basubiye inyuma cyane mu bijyanye no gushota mu izamu. Ku mashota 5 bagerageje mu gice cya kabiri nta na rimwe rigigeze rigana mu izamu. United mu gice cya kabiri ruhambuza ati ese yazamukiye he mu gutakaza shape na organisation kuri equipe ya Crystal Palace hagati muri mediane. United yongeye gusa nkaho umukino iwufunguye iwugira uwayo, mu kwataka birayorohera no gukomeza kurema amahirwe bigenda biyorohera, ariko ikoresha no gushota mu izamu rya Dean Henderson no kubonamo chance zifunguye cyane ziri open hamwe uvuga ngo United it's a must goal ni igitego, nabwo byari byayigoye. Ariko yakoresheje imwe mu ntwaro imaze iminsi ikoresha United, yazikoresheje kuri game nyinshi benshi wenda ntitwabihaga agaciro, ariko gutsinda ibitego 2 bivuye ku mipira y'imiterekano byatwibukije ko yabikoze bakina na Tottenham, yabikoze bakina na Nottingham n'izindi game nyinshi. Gutsinda ibitego bivuye ku mipira y'imiterekano. Yego. Imari ranyereka yuko United imaze gutsinda ibitego 10 by'imipira y'imiterekano bitarimo penalty. My friend, dushima Arsenal umunsi ku munsi kibikora neza, ariko baranganya ibitego 10 bivuye ku mipira y'imiterekano itarimo penalty. Ibitego biribo byombi batsinze byari situation nk'iyo ngiyo muri ubwo buryo. So nkavuga ni kuri United Crystal Palace na equipe isanzwe ahubwo ibikora neza kurutaho, kugarira neza muri zira situation z'imipira yo mu kirere, kubona ko bikoresha gatsinda ama equipe menshi. Ariko United ni intwaro imaranye imaze iminsi yitwara. Niba arakazi turi bushimire coaching staff ya United duhere kuri Carlos Fernandes, mutoza Ruben Amorim mu minsi yashize yavuze yuko ari we yahaye izo nshingano kugira ngo ari we ukoresha ubwonko bwe muri ibyo bintu byo kubitoza abasore ba Manchester United, ariko agafatanya bya hafi n'umugabo yitwa Andreas Jorgensen. Uyu mugabo ni umugabo ufite ubunararibonye mu bijyanye n'imipira y'imiterekano, akaba ari wungirije Carlos Fernandes, umutoza wungirije muri Manchester United. Uyu mugabo yakoze muri Arsenal, yakoze muri Brentford nk'ikipe maze igihe baducurira abagabo bafite karite nk'izo ngizo, yakoze muri Southampton,
ubu ngubu aracyari no muri Manchester United. So iki kintu United kuba igikoresheje inshuro nyinshi bisobanuye ko gitoje neza muri Manchester United, no kugikoresha rero batsinda nk'iyi game nk'ingi yari tight, bagashobora gutsinda ekipe ya Crystal Palace yari imaze imikino 12 ya Premier League idatsindirwa mu rugo. Imibare ndumva inanyereka yuko United yari imaze nka match nkenye idatsinda Crystal Palace, ndumva ariko bimeze ku mibare twahoze tugarukaho kuri ntabwo yari imaze imikino ku munsi wo kuwa gatanu, imikino 6 kuyemo kuri iki cyumweru 6 basuye Palace, banganyije imikino 2 batsindwa imikino 4. aha ubigize 6 nari nabazine gusa, ariko yari myinshi badatsinda ekipe ya Crystal Palace. So mu gutakaza shape kwiri ekipe bagaprofita imipira y'imiterekano kuri bo bijyanye n'uburyo barimo babitozwa neza, ntekereza ko byabafashije gutsinda uyu mukino. Ariko bigeze ku 35 Manchester United ihinduka mu buryo bw'imikinire, irahinduka irashaka no gukina kuko igice cya mbere cyaranyura ko Manchester iri hejuru cyane, byashobora kwishyura igitego ariko ntibyakunda. Cyo cya kabiri rero muzamu atayambara ingofero cyambere kijyamo muzamu Dino Ruseni ko yambaraga ingofero bakagiragamo Dean Anderson rero igitego cya mbere nabonye icya kabiri takuremo ingofero, icya kufura nicyo cya mbere, byombi byari icya mbere cyari ndavuga icyo bapashe kufura, icya kabiri yapanze urukuta nabi, yarupanze nabi ariko yarebaga ese ko bararupashe barabayipashe niyo mpamvu amakosa abwo yakoze. Iyo upanze urukuta urareba hano runo rukuta yagombaga guhagarara hano aho ngaho hano bateye umupira kuri premier pot, kubera ko no kuvuga ngo ntabwo umuntu hari Bruno Fernandes ahagaze byari kumugora gutera deze, yari kujya gutera deze mpota kawufata, yumvaga ko muri butere kufura ni Bruno Fernandes. None Bruno Kabogati Bruno ndamuzi twaritozanyije ahana atera ndahaza none amahirwe Mason yaramubwiye ati urareba ko agiye hari wowe nsunikira umupira, Bruno ahita umusunikira ahita atera hano kuri premier pot. Na amakosa Grasine ndimba mwarabibonye yahise umutoza w'abazamu abaratongana basa nk'abantu babirebaga kwejo ku munsi w'ejo, basa nk'abatumvikana ku muzamu kuko ni igitego rega cya mbere muri Angre Fermezi kize yamutsinze nacyo ni igitego cyo yarasohotse yamusigira umwanya gatoya itabishora muri Angre tabibona itashyira muri Angre sine yitose cy'abantu. Nabonye umutoza Crystal Palace asobanura yuko ikibazo ari guhura nacyo kijyanye ngubuyobozi bwari bukize ko ari ikibazo gishingiye ku kuba ikipe ye ikina kabiri mu cyumweru ko kandi ifite squad ntoya, ibyo gukina imikino ku mugabane n'Uburayi ari byo biri gutuma batakaza n'imikino muri champion. Yavuze ijambo rikomeye yavuze ngo baracuruje barabika, yavuze ngo niba usohotse bwa mbere ku mugabane w'Uburayi ugacuruza amafaranga mu bakinnyi ukabika, ntabwo wajya kubika amafaranga muri konte ubizi ko uzakina imikino yo ku mugabane w'Uburayi ukenera kongera kwitwara neza muri Premier League. Ati ibyo turi kuzira nuko ikipe yacuruje abakinnyi irangije ibika amafaranga. Yavuze ngo twacuruje abakinnyi beza bacu ariko ntago twagiye ku isoko kongera kubasinya kandi tugiye gutangira gukina bwa mbere imishinga ku mugabane w'Uburayi ko turimo gukina kabiri mu cyumweru, ntabwo ari ibintu twe twiteguye uyu mwaka. Ati narimbi ati ruko ntabivuze ariko nari mbizi ko bizaba, yavuze ko izingaruka ari izi Crystal Palace arega bagiye ku mugabane w'Uburayi biciye muri tournament byarashobora ko bakina finale bagatsindwa, ariko buri giye muri tournament biciye muri competition nk'iriya yindi utari kuba wakoze champion nziza witwaye neza, hari abakinnyi bakweretse ko babasha gukina imikino myinshi kandi bagahozaho. Buryo umuntu agiye muri competition zo ku mugabane w'Uburayi abikoreye bigendeye n'imyanya abatandukanye n'umuntu agiyeho abiciye muri FA Cup ushobora kugira run nziza iyo turunwa ariko muri champion bitari bagaze neza ku buryo icyo kuva ko kongererwa imbaraga cyo cyari ikintu cy'ingenzi cyane, kuko na groupe yarasanga muri groupe yakwemera kuza n'undi myanya ikina Champions League cyangwa se Europa League cyangwa iyo conference, n'ubundi yabonye iratike atari muri iyo myanya. Rero kutamongerera imbaraga hakajya n'abasohoka nkaheza akagenda bakamutakaza mwabara buryo ntibaza ndi mu kintu ku rwego rwo kuza kumufasha, bo barakeneye gufata amafaranga yeze bakaguramo umubare mwinshi w'abakinnyi. Nimba yeze aguzwe miliyoni z'ejo 50, mwebwe mukuru w'abakinnyi batatu 37 mwe mugwe mu bakinnyi 2 cyangwa 3 kuko niko Palace n'undi niko isoko ryabiriremo, ariko ubona ko n'ubuyobozi bw'ikipe ubuyobozi bwarambariye film Manchester yanashatse ngo uko banagumana ntuzerega bira ngo yabasabye ko bagumana Ben Chilwell barabyanga.
birangira agiye muri ngo birangira agiye muri Strasbourg bwira ati basi mureke tugumane shiriwe kuko azajya dufasha kuko nishobora amazi iminsi arimo kumufasha mu gukina cyane ngo yumvaga bino bintu byo gukina bino bintu birangira ngo ubibuze butabyumvise agaruka mu ikipe ye parent club ye ahita imutanga ahandi. Kuri Manchester United nyuma yo gutsindwa igitego cya mbere byasaga nkaho abakinnyi biyemeza gukora byose kugira ngo barebe ko umukino wagaruka. Wanakubitiraho ko ntabwo Palace yari ikipe yari aggressive cyane ku munsi w'ejo rwose ukurikije uko bakinaga. Uretse igitego batsinze cya penalty nyuma yaho ibindi byose Manchester yarushije kuva ku munota 35 Fado ko bisobanuye wabonaga ko birayikiri ko United ishobora kujya kuruka abonye igitego gusa Zirikizi yasize igitego ariko inonaga nyine hari uburyo bwinshi bwarimwe atabashije kubyaza umusaruro ngabashe kuba yabonera igitego Manchester kirikari byasabye ko muremera uburyo bwinshi bwisumbuye kugira ngo bitegereze inota 53 kugira ngo muri igitego cya mbere gusa wabonaga ubwo bushake bwa United bwo gukina wabonaga izo mbaraga kuva kuri Bruno Fernandes kuva kuri Casemiro ubona batamukubaganyije abari mu kibuga arimo gutanga byose Manchester ikigendanye n'ubushake ndetse no kugarira neza uretse ko Sari niyo yakoze akaza no gusimbuzwa abandi bakinnyi bose naga bari tayari 100% byakwitana ko Crystal Palace nayo bona isa nkaho inaniwe itarimo irakoresha pressing twabonaga baragize n'ibyago mu mukino batakaza Ismail Sara kirikare mu minota nka 15 ya mbere umukino yamaze gusohoka hinja Edouard Kentia ni umukinnyi mwiza ushobora gufasha equipe mu gihe irimo kwataka ategereza imipira muri box ariko sa umukinnyi wabora je ya Crystal Palace ama counter attack ntabwo ari Kentia isaba umusore Ismail Sare mbona ko byana bakozeho cyane kugira ngo match yabigende gakeya kuva udafite Ismail Sare burya niyo umuntu yobora counter attack izi equipe Dashika Madaresi ko byagendekeye ku munsi w'ejo n'umukinnyi wari hasi cyane mu mukino naho ugeze agaragara izo mbaraga zose no kuzitakaza mu gice cya mbere cyari cyane shingiye kuri umunya Senegal Ismail Sare ko yinjizamo Edouard Kentia bisaba gusangisha imipira muri box buri kanya bisa nkaho byaciye intege ikipe ya Palace United yitwara neza Bruno Fernandes winjiye mu bakinnyi bane ba Manchester City bafite assist menshi kuruta abandi yaciye kuri Paul Scholes amaze gutanga assist 55 muri Premier League undi yatanze 56 urumva ko arimo aragenda akora akazi keza yatanze assist 2 ubona ko United hari imikino nk'ingi ikipe yaje itari tayari United ubona ko nabura apita abakinnyi bawe bayifite amakosa bari bakoze ku mukino wa Everton iyo barenzaho kongera gutakaza umukino byari ko ari byabihe bibi amuri magaruye muri United kandi bya bisanga bimutangiye kwibagirana. Deniyoro yari yakoze ikosa rya penalty ubona ko byanamugoye kubyakirana nyuma match yari arimo ararira ariko ubona ko ni comeback nziza gutsindwa igitego kagavinya umukishyura igitego katsinda ikindi nabonaga imbuga nkoranyambaga zivuga ziti zirikize gutsinda igitego nka kiriya arashize umwaka adatsinda igitego rero gutsinda bakina Everton ku ihandi na Garinci ya Garinacho so navuga ko ni Manchester United ikeneye kubona amanota 3 naya ya West Ham ikayabikaho amakuru meza nuko yagarutse ukanya amakuru bayasohoye yuko yakoze imyitozo Matheus Cunha ariko amaze guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Cameroon Brian Mbeumo basigaje ni iki cyumweru cyonyine cyagitaha baraba bagiye muri kwitegura igikombe cya Afrika kabaye so ubona ko ni uguprofita barakina match ebyiri gusa base barakina match ebyiri gusa arakina match ebyiri tagenda arakina yo muri kuri wa gatatu niyo kuwa mbere so ubona ko rero kuri Manchester United byari bikwiye ko babona aya manota nakunze geste za Bruno Fernandes na Casemiro ubona ko iyo Casemiro ari muri kiriya kibuga ubona birendeka niko navuga birendeka ubona ko United yarakinaga yonebera ko yari yambaye imyenda y'umweru none agamije gukina nk'umukinnyi wa Real pe nabona ari gukina nk'umukinnyi wa Real kabisa ntibaruka ko ari jezi y'umweru yambaye gutya njye nababwiraga niyikomeje kujya yambara gutya abakinnyi bamwe bagira mwe mutuku nawe wagira ngo sinzi umuntu wayifuze rwose n'ikindi umuntu wayimeshe kabisa cyane cyane nk'ufite amakabutura sinzi umuntu wayimeshe imwe ifite amakabutura y'imikara none hari umuntu wayimeshe ariko hano ahanga ngera ejo dikora match nane iyi myenda imeswa n'umukozi wa United umunota wa gatanu ahise avuga Casemiro ni umukinnyi wa Real Madrid cyangwa wa Manchester United ariko wo kwa City umesiri ya myenda y'umutuku mutobari mu mwirukane nuko kwa Liverpool imesa byore kwa Liverpool barayimeseye bagabisigayo ikindi Lisandro Martinez yari yagarutse ni ikintu n'umusatsi myiza nakunze rwose Luka afite Lisandro ubona ko nagaruke mu kibuga cyo n'ibyo by'imisatsi bireke Rincha kabisa afite Luka ya danje naza kine ibyo by'imisatsi kandi burango babigoye ko United takaza umukino Rincha yawukinnye
nyizira irindwi niyo yari arimo se birindwi yari arimo cyane harimo abakinnyi bo ku rwego ba Manchester ubona ko ari ku rwego rwiza nk'uyu muhorandi Matisse de Ligt yarazamuye urwego ubona ko ari ku rwego rwiza. Casemiro, Bruno Fernandes n'ibisanzwe nubwo bayasubijwe inyuma mu myanya itari ariko asa n'uwamaze kwiyadapta amaze kumenyera ko agomba gukina hariya hantu. Iyi match ntabwo yari mwiza nk'uko amaze iminsi ameze Bryan Mbeumo yarameze umuntu ushaka igitego cyane bamukubise ikarita kare ikarita yibonye kubera amagambo yadunze baro noneho aravuga ati nkomeza kwiyangaja ndaza kuza gukora irindi kosa ririmo ruje avuga ati ndajya ntegereza abahungu. Wabonaga ko n'imipira myinshi ari kubona atifitemo gukinana na bagenzi ndajya ntegereza abahungu ushaka rwose ko yabona igitego muri no match cyane ko buriya biba byatangiye baba batangiye gutekereza kugenda bano basore buriya rega ni ibintu biza mu mutwe w'umukino muri match Everton niko yavuze kuko muri match Everton avuga ati cyambere kinzindishije avuga ati kinzindishije sinamenyere gutoza abakinnyi batuzuye ati ntabwo nzi ko nzakina igipe ituzuye ati icya kabiri abakinnyi bari gutekereza igikombe cy'isi bene bano bakinnyi nka Bryan Mbeumo rwose ari nk'umupira ejo yateye awutera nabi bigaragara ko yakwiye kuba akinana na bagenzi be bishoboka nyine ko ari ba mukinnyi batangiye gutekereza nawe kuvuga ati imikino ibaye 2 cyangwa 3 nta gitego kandi igiye ku kwezi ndahari biba birimo Andrea Onana baramusize biba birimo. Manchester United rero birangira itwaye amanota 3 y'ingenzi nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Everton umukino wo kuwa mbere byibura ahangaha umutoza wavuze ati byibura umuntu yahumeka barakina na West Ham nayo kandi West Ham irakinika barakinira Old Trafford ni match yo gutsinda kugera ku yindi gahita igira 20 igahita iza ku gikombe igahita iba title contender